sesuai ataupun mana terima letak sinduana kada ketemu harus solihon harus solihon no kita balut Yesus kesasar Kosorot ako dinangaantakan Korun inilpong sara Kada katong Haroison dihon Haroison dihon No kitang balut Yesus kasasarit korowo ay sokoy iran sinunod kadang koto Yesus na sondiho haron sondiho no kitang balut Yesus kasasarit momoduli ay soko iwan sinunod kadang kotongo Yesus leso ay soko iwan sinunod kadang Yesus na solihon kada kotongo solihon di Yesus. Kano misi sa takay isang sambayang kinarahingan isang kerajaan surga konsi kau tuhara kasiwatan dahay na kasaban na bayan no damagyampay isuang dat ay sisan da sumambayang yampay na dahay maya di piramutan iti gisambat isisa o pakinangahan dahay tinasambayang dahay isang aran Tuhan Yesus. Amen. Kaya mabarasa ko dat osanong kaswabon kumadati din sanan kung si kau dat kinapagyampayan dati kaswabon da bayno insan po bayno na pa nga 4 hari bulan 3 2021 hari Kamis. Okay? Ako na di magakundat ala ta daw to nakasurat na di ko piya. Okay, di na pa'y kaswaban bayno nga ay hara ko baling kahangan data ko rilat camera fee live nga kung sikaw to ay kapag yampay ito kay kasari kaswabon na ba no ino pa'y kalansanan ko nga asanang dahot video dahil na kayo to yun di ako piyo itido. Okay. Bayno na pa nga karahit kasari ta kapati kamandat panginjilan bandar. Teka tulo na pod panambarsan dati kaswaban na bayno nga Yunus no ibon tugon. Ay landa ti right ta pa kabon tugon. Ikamoyan dot hitin na po dati ko basan nga ayam tambatan ka isyo no hit boros-boroson
ni bobos ka bontugon okay? Mila dati intangan iti kainsana iti pelajaran dati Yunus, kitab Yunus pasal 1 gisam 4 ila nakaingguasan nila panambarasan dati da kasuaban na bayna ailan dati dat Yunus na pati nga suhu da kinarahingan damay hilok kota Niniwe. Iti na pa kota Niniwe nga agagayo himotitid at mano na pa mamanaw ko na po gakod labi kurang ko talo dumapit talo na pa tadaw sadu talo tadaw ge talo tadaw mamanaw adapit nagitisan kota Niniwe. Jadi agagayo himotilo ge sanga daw ihon na pa mamanawom 3 kilometer na po nga 30 minit. Rati na po nga 1 kilometer 10 minit. Da iho to ani badulod. 1 kilometer 10 menit. Kemudian na po di nga sanga daw na po. May napin susah mangintab. Senjam na po nga pero 6 kilometer. 6 kilometer. Senjam. 24 jam. Pero may napin susah mangintab. Oke, jadi sanga daw talu tadaw parikot nagitisan ikumanda kota Niniwe. So sadu imuti talu tadaw gi. Ya ko no po iobas sa may pimpanaw. Tok so sadu talu tadaw. Hiking ka talu tadaw. Boras na padi kinarahingan ko madi Yunus nga angoy hilok kota Niniwe ka. Ngoyo poilo yolo dot guli ko na kumakinaringan ka. Tumaubat ko na kama ka. Jadi no kadi di Yunus tok ay siya minum boyo. Pagidu mati Yunus. Angay na siya dihilak kamayan dat Iafo tatampon na matudit kapalaw tila Iafo hilo. Angay na di siya sakay dit isa kapal mungay hilad isa kinan ipinungaranan dat Tarsis. Jadi dadamot at magindalan Yunus maya di kapal idi isyo nga siyo do pikadaw ko do pisyo nga nukadid iso ang tindalanon harikot na dit lakun da tagayo tinapadi tulun-tulun na hirid yimiyampay di Yunus sa iso ang pagindalanon tokom san sambayang padi di say di tamo da sid alonsod gi nga ay di kasari tuming kadilakon wasikay dilo Yunus sa nakodok tok sambayang iya ka kalau pakinungan no pakinorangan dia sambayang ka ay sayra no padid nasuho Yunus sa sinuang bayang nga no dihat minabuhat dilo kano padid dilo dihom kanaw mangundi toko ka dat isay madi kakuwaan itid iyatih kapiya ditit kawaya anda talon na bay no ka pangundi na dilo di nila nung pangkukura-paralan minangundi lagi to darurat darurat na pakantahom yoho na padadi kasaro darurat natagal mangundi yoho kad aysa nakamundat mangundi gi tawar diri na pala yoho ka nga kontak Yunus jadi isay katay din doon no karadyan no hingga tadan no kadalang muhat Yunus iho na pamatitinga tulun ako di Ibrani
Muda sih ako matitik kinarahingan. Kamano pa sila nga atumbayan sa kinarahingan. Isiyo ni sangano ti pamagunan. Itit rahat nga isi sangano ka. Di sa mumoda sih. Nadi nga itangulun dat antakanidi. Tu nailan dilad iyon sa pa nga minagido mantadat panuhan kinarahingan. Ay sa kira na paguhat tadi lad iyon na 1:11 kukurayan ninda di dahay iya supaya ila na palakon nila nga amo manarang dahay ka. Kana pa di yun sa patamon no kuno podo ka. Iya la idi nga tulon ni bagyas tulon sa pitulon ki. Tok kono may to ko panatasay ka. Umbalay to ko pakago ka. Panatas sumati di ladid. Ay nuridi mangayo dat madhilad hilat tindal. Mono tas sila nga naasapan tu ginagayo dilakon. Ila di nga akon kala. May na di dila patamo Yunus. Patamo hiri rahat hiri waig. Ino pa di lakon di nga tinumingkon. Milay pamati digi. Adoyan ako iya dinigi kaubasan di lain mo. Haran na pohot kaboling kahangan na kajadi ki. Musti daharuman korbano. Nah. Peng kukurahil legenda jambatan Tamparuli. Hara korban kad orang-orang ko girin. Gidi atahan di ka. Tahan lasak di gambatan ka bo. Hara kagangan ngayon parunduno. Galid de. Mo iga amit-amit dat iladam minamangon ki. Dat Yunus di naman parunduno ila ba. Ihati na po sebagai tulun. Nuno na po hit away anto ko. Hara na po ikajadid imiagal ko ato ko opuas ki. Amo no, tos to ko ya dito ko na. Sira po na kapanatas na maanan na ko piyamilam. Ay siya na pakuredat sumambayang po do. Inagihimo na ta sa magulo katahurihi sumambayang. Ina pwede kanihab nga harati tambalot at nababa ka gearbok ka karita. Jadi konsay na diriham piupay na di dahil pinapolon na hirik karitasyo. Kasyap pwede kasyap kasuha nga tumaw may na di po siyo kapasi pasuhang di nga adi sumang sunsuri tokom sumodo po di pukulanam mo di sa dapon adi sumang sunsuri tok no madi masalati kan isay di kaangon dat turun naik ke gyarbukot ay oit sa sangulun ki 4-wheel drive bagyo atok agad nga urol pangayliyaw iti dalan mingkayli min tuko di kanihab mintungag no. Jadi adi semua ang sunsuri tok Korean numadi ka nga iho nga isa na pa Korean ko nga iti nagyahit tok pagat-pagatan po ti katasoro ko why dahil siya umbalay nga kakito mo tigadi tarul kung kita tarol nga to kompitabi nga yasin nung sikahan wo nga no tapos yung to kung sikaw na kinarahingan nila di kasi to kan ka Adventist mo nga Christian nila kung sikaw na kinarahingan nila di kasi nga arway na dadi sumambayang ki kung siya ako ba dadi nakasambayang kaubasan no po nga magulo nagigit usaha sendiri tahurihi sambayang
Ngapain kurang magi kapere kulum hingga gulu kapedi gi sama adat it sambayang dati i usaha dati teko kinarahingan na pagulon hingga mo ya gulo deh i usaha ko kinarahingan na pagulunan nga atumbay ano ko ido na pod kayakinan iman nga ay pagulunan ta ka kinarahingan ay laan ta ko piyahi barang iho nga asaru ako no kawaya ti pelajaran iti it megali takan det makitulong kasari kinarahingan na piguli-guli na tit momon sa itit kamoyon no ino katina ta ko no mo jadi ano no di man makitulong kinarahingan na tay say kasusahan led so ang piguli-guli la barang kat momonsoy ka nga hara matitimpo idih dat ay asanong piahit unsayan dati nga harahat keadaan haratimpo dat ato ka milawon sayan aarikot haro kanta-kanta tiyo di jadi ato ka dito rianan mi agali doho lah amu pa kadapat sumambayang kogi kangam no padi nga mempunam sumambayang ki kasambayang kano padi ham dia dit ay no panasalan no ba kasambayang kano po ham nuno na pa ikajadi nga iti na hit pengaturan di kinarahingan kad ginawala jadi puji Tuhan tu pukulapan dat tatuang kasiap na gidi kasadop iri na hikamoyan dat patut na padi nga kinarahingan na pagulunan dati ki usaha na po dati mahan sumuko tapo kumakinarahingan monatas ta ka naginda jadi Yunus na po dilo sayra na po dat nasuho kinarahingan sakay siya dit kapal kon mo kapal okay paraw kan teleb hatu man pagiti dayong jadi tok minagido ak mati matad kinarahingan kasi nga monatas padi hitangol lundid papatindalit kapal nga kinarahingan po mangatur pengkurap ya monatas nga ano ba jadi pinatam di Yunus ina pa inailan dati nga ay ne di sada talon na isya ni talon na iri ko nay popi ho talut tadaw sodop iti anda sada iti na miagalit tidak masuk akal ki talon no podi sada hingga podi prosesyon na dilasuang nga iti na hot sayra na pod pengkah kakinarahinganam nuno na pa nga kajadi jadi iri pagidid ina pa'y pagulunan dati nga iho nga asuko nga kamoyan na kayo pagulunan na pa dati nga kinarahingan sumuko to ko kumakinarahingan sumambayang nuno na po dahi awayaan natin katalibid diham nakasarah to ko na kinarahingan nga ay matidi milan sumambayang pakudong kung di dila pisuk kat ay di mo'y pamonsa di karaja ki nga iya din gimana karohyan to ko ki miagalit haran na po sa yan sambayang kanam payok nulay kinarahingan dat akuat mo di malaikat nudi kayo ho kam pinta andi mo'y undar gis sambo suwab nga ay si kamoyan dit winan say ki hiri kasari nakura tu miagalit di miagalo pa di Yunus nakura tu sinuho kinarahingan ni Yunus anang ko di agay ako sa kinarahingan dat patik jari na pamatuy siya bertobat ini nibi nakura tu suhuan pa Yunus kailah takad pengkura kasunsudan di Yunus sayra da nakawaya ilat kanta kanila nakura tu magidu isya
nakura tu magido Yunus manta di penuhan kinarahingan. Saya na pod ho di kampokan nila sarita di Yunus. Hadid Yunus pasal 4. No kadis siya. Ngo na di siya sunod ay kota di bortobat ki. Bortobat ko nakamad. Man mati pinsong boli ka iti tiyanon da kayo. Ako no bortobat ka siya. To komantad dapat di tanganak molohing kamulakan isang beraja berkabung yun. Berkabung berpuasa. Ipiyahe tayam-tayam nga may ngay puasa. Ako po na kung malo puasa ngay manok lah. Nga buli jadid umbalan dati tidih eh. Haron po'y pakyunon kape dati puasa to ko. Berpuasa. Nuno na pa'y idati nga puasa. O monotos sa'yo lalad. Makiano kumakinarahingan, makinsiyan kumakinarahingan. Kukurmadadi hiti saba itid mahantokot yun, di doa puasa miyagali lakota niniwi kam puasa ngay ito kano pod seluruh Sabah Labuan puasa tidak makan puasa di narita ng pengkuro lo puasa nga mamakay ngay nila dirasukot magihad pakaian kabung ako kukur madarit dia diisisok piya ginaw tokod Sabah Labuan tay ko 10 pamagunan puasa takan pagatid dandam milay dati borasan da it mindaw-daw hibo tu ay saya na puasa to ko siapa yang dapat, siapa yang sempat, siapa yang rela puasa. Yun di kaubasan dat iti kaugaman dati doon do. Setiap sabat pertama puasa. Iyo kayo nga ay puasa. Iyo nga ay puasa. Ilonad ay kay si Santa ko lang. Intanta ka nung di lakota ninewi. Gisang bo iraja puasa. Pakon nakatulon it suang talon ipiaraw nila tayam-tayam puasa. Akon nako puasa nga mamaguno nga ila dirasok kumagihad ikain kabung. Ipay raja nga linumintuhon man tadi tirikohon di siyo pemerintah. Kaman panganiadaan nga siya kakuasaan doon antakan di puasa. Puasa tokod sompomogunan kano pa di atok ako itumbay ano mailokuro na nga atanus sa pulod seluruh dunia puasa kami agak lilokotan ini saya di no kayo umbalay dagya matumbay ano kun kano puasa kano pa dati harohi mo borosat nudi man minghali-hali jadi di nuno di hat ay kakuaan diyo no sa atumbayaan minagido harala pinapost di tampinayusin het 2 kano pa diyo nos nga ay laan kuno diyan na ka bo kasya iya ano pandam agayo lisino ay laan kuno iya ka ay laan ko ng mangampun ko kasyo. Irin asya ka ngayon. Moya ko tinga siya na ay insyanan kinarahingan nila kadi Yunus. Iyad di. Magidu di siya. Tu ay laan na siya. Nuno katutukan dat mo siya. Isya tinga ikumundat berpandangan jauh nagi Yunus iti. Moya ko na patim ay laan ko na ampunan kinarahingan nila kasya. Nuli dahat tapu dapudan na mo ngon kusunuday. Ampunan kasarik kinarahingan ka. Jadi ilo na berpandangan jauh yung matiga Yunus lagi. Nuli rongon de kinarahingan dat pinsam balikan ko kam ampunan man kasari daw lo ka.
Am atapotid iya di kapya. Iya di nga ay lanas yad. Ampunan ni kinarahingan ni tulun dahil. Ginawah na pa di Yunus. Iyalo na pa di hatulun ni. Tutudan na pa matuda kasya. Iyati nga iya di matigi. Magidu ta kamantad da panuhan kinarahingan. Ino pa ikanihab nga naretan datid hinggoh ta ko na po. Hirih ta ko na nasuho na kinarahingan dat sebagai pelayan-pelayan daw. Panginjil daw. Jadi yo kayo hinakabandaran doon dagi. Nasuho ko mati kinarahingan. Nga hari magidu. Isay magidu. Santab na pandit papaindalan dat it amin takot pagaduhan na kinarahingan. Iri ni pagigidu datid de. Kung ito ka na dilabandar, hingga ta ka na po, nasuho ta ka na kinarahingan, na papatawbat na tulun. Hingga na gisin, iyati nga minagidu, o kano ka minagidu, iyati nga napalid. Jadi, tumaubat ta ka na kamagi, isay na po hirik kampong, kada ta ka pagidu. Iyati na nasuho kinarahingan dahiri. Nasuho ta ka papatawbat na tulun ka gumuan. Okon ka papatawbat dati dah. Nga mantad ko, iyati na potim na nga palid to ko. No nga kilong rohani dati. Tumubat to ko na diti. I will go to ko di. Tujuan na po kinarahingan na pinapatad dati hinggo-hinggo. Papatawbat to ko tulun. Magang at tulun, gumuli kumakinaringan. Miagal di Yunus. Nga masaalah to ko na patid dun do. Papatawbat ako na ginda di ko gumuan. Ihati nga, apa na ko tawbat. Kaparluan na pa di, dati ti nga, I will go to ko dun do. Tumawbat to ko. Omoy dah da ko tawbat to ko na po. Alayak to ko da adil dat panuhan da kinarahingan na magang at tatulon da suway da tumawbat. Ilo na dadi hot, I will go. Dati lodan do bo. Miyagalo pa di Yunus. Anta ko na pa isiyahom. Agiratis yun la. Agiratis yun. Suho na kinarahingan. Pagidu nag-isya. Minagidu isya nga akon ko. Nakamuratag. Minangilag no. Ihati na pati. Suda po na magidu to kamantadit panuhuan na kinarahingan. Kamuratag to kapakago. Double. Minagidu kamuratag po. Yunus po minagidu no. Ay kamoyan na nakamuratag. Jadi ilo na dadi hat. I will go dati tidden do. Nakamurtad nga ito. Nakamuratag, nakalamok, nakilong nga it. Iman dati. I will go. Taka. I will go. Ilo na dahat ay tujuan dati ti. Iti ko po siyan dati soging kilong rohani dati amu o nga tulid. Ino pa ikanihab nga naretan na dati. Iso na paralandet I will go. Ilo ka jujuran. Haro ka jujuran dati. Nakaimpun to ka na pod jujur iswang ko po siyan dati. Iri no isa tanda iyati na po nga I will go. Tumaubat to ko gumuli ko makinaringan. Umantada pertobatan dati lansanan dati dat iyati na po na nga milanda magangat kagutulon na gumuli minsan mo kumakinaringan. Amen. Nah, irini pagagangat. Okay, harakago isa imila dati pintalangon dahilo. No kurah tu suho ni kinarahingan na tulun. Suho ni kinarahingan ni Yunus. Damoy pamisuno di tulun dan Ninewi. No kurah tu akan ka sandiri a kinarahingan na may pamisuno di lo. Kasuhayan ni gihagi. May napadadid ito sana nga no padi man kinarahingan dat manuho dati. Isay ito ka na di. Agaya kuwasa siya yaw.
hikuman ko dito patik jari na pa siya ham. Isa ida ko hitip patik jari. Kalau patik jari tok 5 orang datang ki. Kinarahingan patik jari sampamagunan kataubat. Nga nakuro tu manuhut tulun, nakuro tu manuhut dati. Miagal didit makiuhup ki. Iri na di kasuayan dati la. Kuro tu makiuhup. Ngano pa dati intangay miagal ko mananam tanam lagi. Iko ngonduan o gumo na bunga kaladi da kayo natanam da kayo. Tok numaik to mo do podi gatang kaladi kon ka tumurun-turun na kagatang kaladi. Bunga kaladi. Iho nga kiginawa ko mananam bunga kaladi. Ko kita ko hom ay lumumi si kantolo kato soro kapimpana ako na kakita ako na dit no gay bunga kaladi dit it yun ni sampiray riround ihirit tanga di ni sampiray sa taragang ki kakita ako na ang akara po ba ngano pa pabaliya iriham ulam haram ano sa ringgit ginawa ko na po oh tok ihoti nga mananaw mo kuy ka hingga kabalim hingga tamu kumbal po kad iya di ginawa jadi kung ngayon ko dilam kung kita ko na di tanak takaro po kung ngayon ko dilam o kita ko kung ngayon ko dilam o kita ko o chatum pa kini nga ay lan na kayo kaladi chatum pa ki mahal ka rin tangaragang jadi saya radat o kita ko rin ako ingan ano ngon ko napinta ay to kalumisa dadi leman pabayo nga kana ginawa ngon ko napinta ay ako yung ngayon ko ngayon ko dilam ngon ko intad ginawa ko na pam igitan ko muli nga ako yung mangon po ngon onward igitan na muli pintaan no ang paing ko kuradi katutukan hila-hila ibong ha ay mundali eh jadi inapahit pagangatan ko dati mamusaraw dahil nga hirih piyahi bunga di aperluh takodat kerja dusun damay pagano pabayungan dati irihat keperluan dati ngon tako ano ngon ukado pabayungan jadi iri na padi di nga haroha komitmen dati dahiri ki oke tok amahal pa ma 65 ringgit ki amahal pa kalusong oke jadi inapahit pagangatan ko dati dat mamusaraw dahil nakura to manuhui kinarahingan di Yunus nakura to manuhu kinarahingan dati hilo na pa nga keperluan na pa dati miyang pa kinarahingan nga perlu ito ko dat hara kerja sama nga dusun to kagati ki hara kerja dusun iati kinarahingan ya kayo himananam bunga kaladi sayra na pat tanaman na kayo iri na pa nga ya kayo mananam nga isay papasuni kinarahingan papasuni iswang na palayanan nga miagalid di iswang panginjilan iati nga kumaraja kinarahingan nga papasuni mananam to kalat bunga kaladi mo nikita daw si Ramon dati badjawon na dati ki mo natas ta kapiadid pisiram-siram pi baja-baja harongay naman kuit ngayon nakagapon sa makadit luspi ko hom ponian na dilagod ang aso nong ka paminsuni na umbalan nakmada kayo kuan nga dako luspi ka hit bunga da kayo paunian di lagod it ang lumis muka karto mo da bakari ka sa na kayo lagi kolaw-law may tanod-tanod nga hari matugan akong balted di
Jadi hali piad pisiraman pigompi bajaon akan no pakakinarehengan papasuni ay sumunir. Jadi isuang na pelayanan iati kinarahengan nga miagalid di miuhup toko. Saira na pod miuhup toko tujuan na pagkinarahengan lo nga papapuri mo ni siyo iati ikinarahengan o samok kasari. Akon kamangudi po ni siya dati nga manuhi siya hubungan na po dati kay sisa na po dati nga haro kasari o samok kasari tako kumakinarahengan. Ay susama marati lo bo. Okay? Miagal lo pod ay anuan ko na pod iya ko mikaruhang lah. Miagal iya ko mikaruhang. Asaru ko na pod kapiyampay kasari, imisisa kasari, isisa na pati nam kapiboros kasari, gadudo ako nga magonsok, gadudo nga mangimuhaw, akan kay ko sa itando na mangimuhaw, manusik kain nga miuhop, monso nga, gadudo mikisas-kisas sa likod. Hoy, aramay na, adit monarikak kain nga dua tulun nah monuday nga dua tulun mangurus sa turas nga gadudo iya di kasari no pa kapasian dat iso ang pagkaruhangan apurimanan na pa dati samok toko atay nga umbalan nga hanya mimpi na matutiyad digi. Hanya mimpi na gadudo nga mangimuhaw. Hanya mimpi na magansak gaduo. Pailatan pa gaduo nga ay ngay pagansak ka. Ajarang ka na may pagansak. Mungkin da ikakakawin lagi. Yan di. Manusik kain nga. Isa'y manusik. Kubasan nga itangando. Akan pa kay tangando nga itang kusay. Hari tandog gabulan. Tok tumagad pati tangandod areta na gabulan. Jadi sera no pad hara kasari kapiyampayan, hara kerja sama. Ina pa hubungan da ko mikaruha nga osamok. Iati kinarahingan nga ilay tamodan nila akan kamanusa. Nga papapuri mo na kinarahingan sera no pad hara kerja sama dati kumadi siya. Samok tako kumakinarahingan. Sumuko kasari tako giyagi. Labi pando hikamandat cinta jarak jauh gi. Minsadu na po. Ano po mihubong kasari. Miyagal ka mamakai la telepon. Ako no po mihubong kasari. Minsadu ko na di. Asadu po jarak. Po di kago mihubong handphone. Asado ka piya. Jadi iati kinarahingan nakura tu manuho siya kan ka manusa nga manuhi siya iati na po nga minsa makasari. Mano po siya patik jari no po siya. Sekira dingan ipanaraw-saraw ki manago no po kinarahingan kalapik nga itakan pamatugi. Ano po siya kalapik ta no po. Nga mantad ko pisi saan dati kerja dusun to kami yang pay kinarahingan agayo karikoton tapos tigari kerja sama to kano patulun sa pitulun ki agayo atangkop rumilik ko na po sa sangulun ko na po piagalon nud sangulun ko hom iawayaan daw po datulun hingga tagayo awayaan buli jadi dat inapahit o ngay no sangulun ing hopod indo na hopod kalipat dit agum tulun. Jadi iati kinarahingan nakura tu mamaguna isya dati akan kasabab dat ay siya kasapi di pelayanan dahiri nga manuhi siya dat iati na pom asamok kasari kumakinarahingan. Nga ina pa'y taburus hari mati taburus. Mumonsay ta ka di pelayanan nga iati sendiri
okon ko poin pasi miampai dit pemborosan dati. Ika mo malayo dat cakap tidak serupa bikin ka. Iri borosan dati nga okon ko mandati pawon saya. Om iri no mati mamirtum, iri ni mamirag isuang na pelayanan. Kau bilang begini, kenapa si anu? Haro itu digi, kenapa si anu? Jadi ina padihit tamodan dati la dilo nga iati na po sebagai ina suhu da kinarahingan hinggo to kono po da sebagai Yunus di Bontugon insanan to katinga Yunus to kati Yunus di Bontugon ngay to katibay no hinggo to kono po nga tumaubat to kono I will go to kapaggulo kadain dadat manuduk to di boros kinarahingan iati sendiri nga amomon say miagali di iri day kamon da taburus boros na nga ay matanudan ni borosan daw miagali sigu dahay di laid antakan na pa di nga numandi patimpo na bulim manigup pahilad kawasan sekolah tidak boleh merokok di kawasan sekolah manigup isigo iri ni taburus idi nga mo gaduhi madahay manigup kamu ikut apa saya cakap jangan ikut apa saya buat kasih isuang perohani iri ni taburus kailo to kano mo boros nga ata ko matanudan iri mati ko basanto ka gi gumu i magakundot pananud kinarahingan nganu na po iwalo pasalo boros kinarahingan iya nagi ana nasihatan nga pasalo pa tumanod asoso nang nakaragan kada takot ya di iri ni kamon na taburus iri ni mamirag isuang pelayanan iri ni overload I will go jadi sakira na pod kapuriman takod harahit kaboboyuhon natin iya di amian takit pangajaran ng panudukan na kinarahingan I will go toko puji Tuhan tuh harga ginaw daw kayo I will go taburo sisigo nasib tu ari ito nangaran kayo iho nga ontok ako'y sumano kang kulatan ako mintang kanapandahin pon aabulid pa sa sampakayon kang ko kita ko siya ako kang isangis siya miyampain alo ya oboras siya dadi pun kasih iati nga saro mamisunod dila tanak nga ata kay tanudan miagal doho kada pumaguna indahin pon dat sakira na sambungin na panas kangko nga asaro ko sambungi panas mama kayo ko sumuano na pon dagi higaw dut tadi itinahi I will go dadang hiti mo kita ko siya open ko isuis kari katabi siya open ko isuis kapan na siya onon kago iati kumakinarahingan nga yun di kari kati pasar nga open isuis kapamo ni pasar on balik may pasar lawat hari Jumaat opo ko pi TV opo ko pi dako na TV kad di mo lahing tok hingo mo giahaw pitangan ako mo pamatay di television kasambayang hararanungan puji-pujian doa main na ilo ahako mo'y katumbay ano po dilo nga ogirot kasari kad di sambayang ipasar kapan na ipasar magihaw na kaagum mo ipapuon di TV nakatali bo di Tagalog jadi iati iri na ngay I will go takadadi iati sendiri papondar takadati kapasian dati kaundar takad na pakapasian dati paingkura na pagindalanan dati iati na hit Yunus di Bontugon nah api may pimpalak
Kore kati tambalot hari Jumaat, paintuang nge TV. Kau tidak tengok kah itu yang tayangan Cina itu yang jam 7 malam kah? Hari Sabat ba ini kah? Nah hingga gini araramayan apa di rancangan ki? Ano po poing on TV, poing on handphone. Itu na kalobihan da dendo gi. Jadi iya ti om kinarahingan sekira na po miagal Yunus milod mo opi Swiss. Iya ti na po tulun sa pitulun milod op Swiss ki. Kari ka ti tanak nga open tamo di Swiss. Supaya ay siya kailo, ay siya kakito. Intay siya nga, paing opa Swiss ka. Kapamanawi siya katalikod tik kago. Nga umbala takad miagalid di kumakinarahingan ki. Hata kamilad mo opa Swiss at kumakinarahingan. Yunus minumbal day siya minang op the Swiss. Nga ay milo. Gusawan kinarahingan. Gisam mo nakasuwang nga di tiyan na sada. Iya ti om kinarahingan nga iya di mo ti. Hata kamilad mo opa Swiss at kumakinarahingan. Kita hata kasyo. Adapatan. Isa ito ka di mangudod ta kinarahingan. Yunus sa po. Tagodo nga siya kinarahingan. Ay lahan kuno kasyo. Kinasana nga no. Ano man. Pataya itulo nila niniwi kasyo. Kinarahingan kasyo. Alayak ka ti tumagod ka. Layak ka engkau marah. Kakinarahingan mo mang Yunus. Tuhot ta kinarahingan lo papakito dat isay ko ka. Iyating asaro kinarahingan duhotan dat isay kondo ka. Ngaman tadi ko kadohon na ginawa dati. Ata kay paduli isay ko siapa kawo kakinarahingan nga ata kay paduli gi. Mi guli-guli kinarahingan mo misunod kau siapa kasyo nga. Saya lah. Miagal ta ko na Yunus. Layak ka engkau marah kakinarahingan nga. Salayaknya saya marah sampai mati kan yun. Apang anakan mo titilo gi. Nuno na pahi awayaan dati. Aretan na pala mati. Apang anakan ka naman di. Biarlah saya begini sampai mati ka dati. Biarlah putus saudara sampai mati ka. Aretan na pa iti. Di miagalo di Yunus. Apang anakan na rin. Kinarahingan piya nga iya dia ni di Yunus. Layak kang kau marah kakinarangan nga selayaknya saya marah sampai mati kasyo. Isay ito kadid magalim ba kinarahingan ki. Isay ito kadid mong opa Swiss at kumakinarahingan. Isay ito ka tumugod kumakinarangan. Isay nuno ka garangan dati kumaus kinarahingan. Nuno ka garangan dati da magido kumakinarahingan. Ay so takot ti. Magandas ta ko ngano di kandasan ay sana nga kinarahingan sa ngano gi. Tok numaro. O puas pag ginawa di Yunus la. Memang iri na rin mo. Kadang-kadang kat mitogod manumbuk. Manumbuk ko di nga si tao-lahol karuol na ilongan ki. Nga puas hati pola. Iri di ko basan. Nga adi na ingatan hati na opuas, jantung, paru-paru, tiyan, ano puas, hati no, iso no. Mano padahom, puas hati, puas jantung, puas paru-paru, puas pundi kancing, puas ginjal, baru lo do puas. Hati na po puas no di man gi. Miya gali tambalut ko hiri workshop hiri mo. O ngayon, na siya pag-ano dit basi buruk. Suwab, uhot, ditambalot. Kau kayang ambil itu saya punya basi buruk kan ditambalot at nakiteges siya pinapalisak panihab mo. No kadit iso, no kadimini pagano. Buat apa saya ambil itu kau punya basi buruk? Bukan saya jadi kaya kasih.
Kalau saya mau mencuri, terus yang juta-juta bah. Oh kan nika kumaya gi. Iati om kinarahingan. Kalau setakat puas hati, nadi puas hati. Mila na pa om puas hati, puas jantung, puas paru-paru, puas ginjal. Eh, Agu itata ketika puasan nga mantan ke ikarahian hati iti mo. To kumpukulan na mo diasi. Anaru hidadi lo nga pahilon to kapag pakito di dati dat iati na petiham Yunus to ko. Asaru to ko magidu kumakinarahingan. Magidu to ko kumakinarahingan nga isay to ko di magidu kumakinarahingan. Okay, to ka kinarahingan. Open to kay Swiss. Isu miya galo ihom itanak pain sambung na pundan panasit telepon pagaduhan kun pagasya nga kada pamakad handphone dat pain sas kangko nga iha sendiri manas sambil guna kari kati siya nga open ko Swiss o kita siya nga pain off katali ko di siya onan kago isay takod iya di kumakinarahingan takod milad on off Swiss kumakinarahingan kita takay ay laan takay kinarahingan Tuhan melihat kadang-kadang kumaus takay kinarahingan miagal Yunus tumugod tako omhara ni perbuatan dati paling-paling puas hati no ay puasa lusaw-lusaw puasa tundundu puas tangkayaw dati jadi ino pa dito ang si dahilalo nga sayra na pod na suhu to ka kinarhingan na hinggo to ka no po hiri to ka na iswang na palayanan I will go to ka kada to ka na di komundat iati ni taburo kailo na paboros nga papaindalandit nuni paborosan jadi I will sari ilo no mati papito tos-tosan dati tid I will go no po kasari nunu na po hikendalanan dati tindakan dati I will go toko kumakinarahingan. Okay, jadi pahilan ta kanala pelajaran dat kasuaban na bay no. Puriman ka nga hari Jumaat naman ti suab. Ako pa daan na puas. Letok o gumu po di timburuan nga no kadid hari Jumaat no. Muntak tiwago pakatanod dati kaun sikaw nga ada kasusa dot tada udah suab pati lambos pakasari tiki ke ardati santaun pukul 5 dami susuab na ginda jadi ay lansanan dati dat ay sa kaboling kahangan dati dot tumaguang de keke arat santaun iti ikasiwatan lagi ti nga maboras ako dot good luck kumadit ay sana ni barisan hadapan mimpun naman tidi mamadarum penerimaan vaksin jadi good luck kumadit barisan hadapan dat katarimo hidit mamadarum vaksin sumondih taka kinarahingan berserah kau na kinarahingan iya hay nga manambayang kadaw mahidat ay inapahit kapanahakan dadarum buat vaksin ini nga akon ko mamiru tumbot tinanda kayo nga manahakot pangintirungan dadamot kumadati. Okay, jadi pahilan ta kana pelajaran na bay no miyampay ta ko pa di tampinay konsikahan production maya di panginsasamod di siyo kinarahingan na sandihan dati I will go takati nga asaru takad aratu nga pasaraha takad kumakinarahingan pusian dati karuhanian dati moy dat hupan tako na kinarahingan na tumaguang that I will go dati El dinero
Yesus katapurimana Torimo Leto Kada ketemu harus lihon harus lihon no balut Yesus kesasarit korong memori ay soko ilat sindunaw kada ketemu Yesus na solihon Kano misi sa takod iswang nasambayang kinarahingan iswang kerajaan sorga kaswabuhin saan po daon sikaw yahay mantanda kinapagyampayan dahay maya diti sambayang misusuwab napurimanan dahay dat ang sana napayahay tinga it sinuho no dat mangigit ti tabar atau sonong maya day di kapasian dahay tisam tiso hakon ni Tuhan supaya adat kanu harumikat kumadia o patunod di santabit amo kaundar iswang nakapasin dahay pamay dat kapasin na padahay nga mihunong ikarahyan no gisamba isi irinahit isa aralan dahay dat I will go manging somok dat tulon da suway magangat dia dat min somok kaum sumandi kumadia agumo kalamokan dahay Tuhan nga may hay ahak ko ampunay yahay gisambot ihay na punda nga augirot pasili yahay dat miagal di Yunus di bontugan Tuhan sa pagindalanan dahay datadaw dubay no na hinakaw miyampay dahay may na ahak ka lang dahay may dahay hay katompisal ay hay katangkit mangtati panundudan kumadia sumambayang hemon takot ay sana nit makikinangaw ang kampinayan ang tamalot dahay isuang masalah kesehatan may naloanway dat kagarasan da ginawa tumalibamba da insana nit kabaling kahangan na kesehatan iti may dat alidas tinandilo ang gunawon pakasari ilod isuang na pelayanan sumambayang lihay muntak kay barisan hadapan di menerima dat vaksin dat tempo da rumikat iti may naloanway dat semangat kalidasan datinan gisambo inopahit awayan nila di nga ay isiriba da pangintangan pangigitan no ampunan do sa dahay tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus amen. Okay, kung siko kayo siyaw to nakalambat to kadibay na to alay do na kayong pun tadaw da suwab kagod pukul 3:10 minit awal-awal hinako po kapisan ng andong kaswaban